Happy Holy Monday sa atong tanan. So we are celebrating the Holy Week today sa Catholics. So 5 kabutang, 5 T's in our life nga ato ang i-remind atong kaugalingon. So 5 ka T's. So we known to have 3 T's, no? The time, treasure, and talent. Pero atong pun ani siya 2 ka T's, no? So karong panahon sa Semana Santa, siguro sa atong kinabuhi, naidagan kaayong mga butang, like for example, kanang diri sa akong family, so kanang sili, na sili sa atubangan. So natay mga silingan nga manguha ra og mga sili, manguha og nay kanang limonsito sa atong atubangan, nay kamunggay sa atong atubangan, na ay unsa na ngalan ay kanang naay puso nya, dugay na kainan puso sa saging nya, dugay na kaayon na nimo nga gi kuan nga imuha gid siya nga utanon kay ga craving ka kay kanang pobre ta nya moy ato ang gikadak-an. So nag craving ta na unya pagblantaw na ato wa na hurot na nya ang sili nato na balik na nya, wa man tay evidence, no, wa tay evidence, pero nakakita ta, no, nakakita ta one time nga mga ingana. Karon mga igsuon, mga simple ra kaayo na nga kung gusto tang mahalangit, no? Kung gusto tang mahalangit. Pero kung di ka gusto mahalangit, skip my video, bitaw. Kasi may wala nang andoy o perfection, no? Kitang tanan struggle ta nining kinabuhi. Blessed na lang Diyos siguro nga sa pulo, usa ka sa bulahan, usa ka sa nagpuyo sa sanctity, sanctifying grace, naa ka sa wala ka sa state sa imong holiness, no? Wala ka sa state of sin, no? Kay daghan kaya nato nga nagpuyo sa sala, no? And then mura ginormalize na lang nato kay wa na tay choice, ngayon ana ba. So bulahan kaayo ka mo kung nagpuyo mo sa state of sanctifying grace, na. So karon mga igsoon sa maning mga 5 ka buktis nga ako ang gipaningkamutan sad nga ma-practice. Una is ang imong oras. Oras sa imong isigkataw sa panahon nga siya nanginahanglan sa imuha. Sa panahon nga nanginahanglan siya og financial, nya naa kay ka pa ikatabang, pero daghan kayo nga hunahuna sa imong kalibutanon, sa imong mind nga basta di ka mabayran, mas stress lang kaini. Kay in the first place, sukdon ra ba kita sa Ginoo, katug yung wala mo sa nya, katug yung makapungot nimo nga kabalog yung ka nga mauni yang batasan. So mao ginasukdon gyud sa Ginoo. So kanang paghatag nimo sa imong oras, paghatag sa imong panahon aron mo tabang sa iya, no? So naa ba kay oras nga sa pagbisita sa imong ginikanan, sa imong mga kanang igsuon, sa tawo nga nanginahanglan, no? Kay ang imong presensya igsuon makatabang kani, makadasig kani aron sila magpadayon sa ilang kinabuhi, no, nga nagitagaan jud ko nilang oras, no. So ug tawo kusab ka nga kanang naapod kay hunahuna mingon jud ka nga kanindot, no. It's the thought that counts, it's the time nga naa sila. Ikaduha is ang imong talento. Kung wala kay bahandi, wala kay oras, kay busy kaayo ka, pwede pod nimo ihatag ang imong talento, ang no. Wala kay bahandi, no, wala kay bahandi, so ihatag nimo ang imuhang talento, nga gihatag ang imong gasa, no? Unsay gasa nimo sa gatherings, maayo kang muluto, so offer your talent. Sa kantahan, sa mga gatherings, maayo kang mukanta, so nalingaw sila, so ihalad nimo imong tingog, no? Pagdayeg sa Ginoo sa simbahan, no? Bisan pag lutuson kanila, bisan pag ilahak ang libakon, at least nga yabag ka, nagkapagaw lang, at least ang Ginoo nakabaluman sa imuha nga it is come from your heart, nga gasa na nimo so imong ibalik sa iya. So ingon ana mga igsoon, ikatulo is the treasure, no? Ang human values teach us to keep. So kanang gyud, no, piga gyud ta gyud, as in gunit gyud, no, mo gina siya na kay basin niya ini kaugma na asta ini punta sa natin nagsigit hanggaw na una sa ugma nga wala pa ta kabaw kung kaugmaan bata, no. Ako man good is I live the day as if there is no tomorrow. So unsay mo ang maka like sa akong mga kids, so na ako kwarta ko just napakan og lami, di na ako
di na ko ihingako nila unsay aron sila makaila nga mao gid ini. Mao gid ni lami mo ni siya ikuan no, mo ni pagkaon mo ni nindot no. Kay bulahan og ulay na ang tanan no, sila nakatilaw. So among kita kabaw sa ugma, but Christian values teach us to share. So kay mo mga una kay bahandi dira no, kana imong 500 pesos hulma na sa mga wala joy trabaho di ba? Panahon nga mo yung bayad niya wala siya ni bayad di ba? Muni bantayanan mga igsunagan kay kung mga kaila ingon ani. Mura na gid in town sila og tarantar, mura na gid sila og nasaka na may ilang high blood no. Grabe na nilang pungutang anang maong kantidaran. No, nabitaw ko nailahan ko pila man ang sige lagi di siyang gi-post. Pila day utang ani niya luya sa taon ay sige jud siya gi-post no. Ingon po siya nga sa gold na 1,500. 1,500 ra tapos grabe na kayo ang pangaway sa usa ka tawo dito no. Nya mura bag grabe na kayo nga grabe na jud kay ang kapungot ba na nga kuan pero unya without knowing nga kita mo agi ug mulabay ra gyud ining kalibutan ng mga igsoon. Usa pod siya sa balantayan no nga kita sab nga mga utangan dili lang pud unta nato i-block, di lang pud ta mangaway kay in the first place kita may nanginahanglan nila no, kita man jud nanginahanglan nila. So unta kita pud sa tungkog lingon mag karon pud unta dili kari sa ug kaulaw pud ba di kay mag-isog-isog pud tang mga nangutang. Di ba ya gyud sa iyo nagpautang na sila kay lagi gusto sila mutabang sa imuha kay na sila ibandi no. Unya kita pud magpagahi-gahi pud ta no. So mo na siya may igsuon nga ato jung bantayan. Next is ang atong ikaupat nga tis. Unsa man ang ikaupat nga ti sa atong kinabuhi? Trust no. Trust ang pagsalig sa atong sa dili pa diya ato sa ikaupat no na ako sa ning iuna ang tears. Daghan kayo mga igsuon karon ang nagbangutan. Daghan kayong nagbakho, di makatulog, nagbakho sa kadlaw, nagbakho, nagsinggit. Wala na gid say choice sa iyang kinabuhi, puro na lang gyud negative, no? Unya negative pud kaayo sa paglantaw sa iyang kinabuhi kay wa gyud siya knowledge, wa gyud siya kabaw nga Ginoo mo tinubdan sa tanan mo, source sa tanan nga kaayo, wa gyud siya nakakita ini. Pwede gid ta mo hilak mga igsoon pero di ta pwede mo surrender. Hilak siguro kag usa ka oras, igo na siguro mo nagtaas-taas na gani sa ka oras, then human mo hilak, you wipe your tears, no? You wipe your tears out your eyes, no? Then pagpagwapa na sa din inat-inata na imong naong, no? Na inat-inata na siya, then smile kay kana jud kuno nga magsigi kag kuan sa imong kaugalingon kana maghilak ka. Grabe kaayo na siya o kana mag-frown ka. Pila guna siya ka billion nga mga sa muscles nga nadaot sa ato ang mag-smile gyud ta no. So muna ako man ako hilak ana jud ko sa amin no mura bag ako yung nga kalma kana ako na pong ikuan akong kaugalingon nga it's enough ha, it's enough kana ato istorya na pud atong kaugalingon ha kay wa magilain nga mag-value sa atong kaugalingon I love yourself, I love you kaya gina nimo no. Kana kita ra gyud mo ayo kita poy mo daot sa atong kaugalingon ara gina nato no muna mang tears igsuon. Daghan kaayo nga nagbangutan, daghan kaayong naguol tungod sa kalisod sa kinabuhi. Bless kay ka kung naa katanan, kung naa kay financial, naa kay bahandi, bulaan na kay ka kay murag magaan-gaan ay mong problema. Like for example, bitaw ng mga artista, kung di na nila kaya, dali ra kay sila nga mo larga sa syudad, o larga sa gawas, no, mag-unwind sila dito ato sila sa kondo pero kita matod pa na kondom ra ginaan nato no bisag wa ko kailaan ang kondom kay di ko pwede na mo gamit anyway kabalo mga igsoon naa sila choice no naa sila choice kinaaman sila ibahandi no naa sila choice asa sila mo nang dali ra kay nila ang pagdesisyon pero kita magbakho ta sa ilalom sa atong payag magbakho ta sa ilalom sa atong tricycle sa atong tricycle no narabay gakamit nga ma'am ubos ti imong pagtan-aw unsaon pagkaubos nga ako gikan nga ako ginaamas ubos no bulahan lang kay naa nagkaron sa na professional ta arang-arang na lang gid atong kinabuhi pero wata ingon nag down ana nila kay gikan ta dinaan we know how it feels. Mo na nga akong ina ng mga estudyante, maningkamot gyud mo kay ang mga labira ang mga inahan, no? Dili man tanan labira gyud ang mga kababainan nga bojoy pinaka kanang loser sa society kay og
makasala ang babae, maguba ang pamilya, makuan ang babae ginatanan. Bisag unsa pay kuan, bisag unsa pay imong rason, babae ginaysadaan. Munay luoy ko ang babae, muna ang babae, maningkamot jud ang babae nga makalampos. Kay bulahan og makabana silang salbahison, walay kaluoy, no? Dili supportive ang ilang bana, dili may ilang partner. At least ang ilang kinabuhi na sila'y choice, no? Kabalo mo mangison. So muna, tears, daghan kinanginahang ang paghilak, daghan kaayong gustong maminaw. Daghan kaayong gusto nga mabati nila nga, uy, gihilakan jud ko niya. Nabati siya sa kong kaguol. So, mura pud siya madasig nga magpakapuhi. Taliwala sa iyang kasakit. Ang last is ang pagsalig sa Ginoo, the trust. Di gid ta mawadaan og paglaom o pagsalig sa Ginoo nga siya gid maayo og manuluyon, no? Naa siya diri aron pag-anha natong makaluluoy, ubos og makasasala mga igsoon, no? Ang Ginoo daling dugay masuko ang Ginoo, masuko gid siya ug masuko siya mo na nga in a form of trahedya sa atong kinabuhi aron ta wake up call nato na in a form of sickness nga aron ta makamubalik ta siya kung grabe na gid kita. Pero nag-wonder siguro mo nga uban nga anong naagad gyapon siya anang kinabuhian niya. Na-bless pa noon siya kaayo bisag naa siya sa state sa sala. Ginoo ra ginakabalo ang tanan wa gyud tay katungod nga maghukom, no? Na magiingon-ingon ana nga na-bless pagit siya kaayo, no? So wa gyud ta kabaw kay ang Ginoo ra gyud ang naay kuan nga mohukom. So salig lang gyud nato ning tanan niya in everything we do kay naay tanang naay butang nga beyond our control. So ayaw mo ka-worry ana nga you will live your life nga puno na lang sa kabalaka. No, ang atong buhaton is ang musalig sa Ginoo, full trust in Him, no? Daghan kay kag problema, imong bana, imong asawa, imong anak di na gyud mabag-o, daghan kay kag utang, daghan kay kag bayronon. Nya una-una nimo, di na lang gyud ka mangandoy kay ang imuha is survival na lang. Isalig sa Ginoo ang tanan uban ni paningkamot og pagbag-o sa kinabuhi, disiplina sa kinabuhi, no? Nga kani dili sa tayo. But do not deprive your children, your kids nga mag-antos sad sila. Okay ra siguro kitay mag-antos dili lang sila. So maayong buntag mga igsoon, and it's a Monday, a Holy Monday. Anindot kaayo nga inuklugan nato ang 5 T's, no? Ang talent, time, treasure, tears, and trust. Maayong buntag.